Russia Tathiba Hengatlaktuna lan Kansillaklagani Haina Zelensky warning Toukhre. Kipna European Union EU da yauna na bahot na bagi matangda makataba pau ngaidari ngaida Russia na lakliba numit kharani asida Tathiba Hengatlaktuna lan hena Kansillakpa yana laire Haina Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na warning Toukhre. Video gi kuthangda laibak miyamda numidang athengbada wangangladuna President Zelensky na nongmaijing numitta haiki madude ngarang ningthokaba numit asi puwarida record oiragada chayol amagi ahuba numit oigadoribane. Masi 1991 gi matungda khwaidagi maru oibasingi manungda amane chayol asida ikoina Ukraine gi candidate status ki matangda European Union dagi pakhum taragane asigumba chayol amada Russia gi maikidagi hena tathibagi thawong kaya chatharakani haina ikoina thajai. Ukraine gi mayokta nataba Europe ki mayokta Russia na lan kansilakpa yai. Ukraine gi oinadi lan gi damak hanagumna sem saduna lay tawigumba sung aikoina partner sing desu Russia gi thawong asiga mari leinana warning tawre panba yabadi February 13 da Russia na Ukraine da landaba hokiba matung supnagi numit mari ni khak lairaga Zelensky na official appeal ama khuyek piduna EU da Ukraine bu anoba special procedure gi kuthangda group asigi member ohena na bataksin khibane. Nongchup laibak sing na khulai pidrabade Ukraine na belcha paiduna lan soknagane foreign minister khulai amata laitrabasu Ukraine na makatana Russia ga lan soknagane maramaduna nongchup laibak sing na khulai supply tawbagi thabak yangsin gadabani natraga Ukraine gi lanmi sibada madugi daita pugadabani haina Ukraine gi foreign minister Dmitry Kuleba na phongdokhre. Khulai amata phangdrabasu phare aikoina belcha paiduna lan soknagane aikoina makatana isanga thokjagane maramdi masi aikoigi siba changbagi lanne haina Kulevana German public broadcaster ARD ge interview da phongdokhe yamna thuna khulai phangliba makhai madu thuna thajinduna aikoigi damak afaba oigane khulai yaurokpada thenglabade aikoina nakoibu adumak thagatkani adubu yamna mang takpadi thokpana hankigane madu phawbada mi yamna sigani haina foreign minister na haike Kulevana wafam se panel discussion amada phongdokhibane so aduge guesting gi marakta European Commission gi President Ursula von der Leyen amasung German politician amade political expert kaya saruk yakhe. Ukraine gi Donbas da songnariba lan asida Russia gi artillery na Ukraine dagi yamna helle. Ukraine gi artillery ama laibada Russia gi taraga manga lairi haina Kulebana haike. Mahaki wafam si hawkiba matam kharasida Ukrainian official singna Phongdorokiba yamna nungnang bapokpa wafam singne asigumba khulai gi chang manadaba asida Ukraine lan mai pakpa ngamloi haina foreign minister na haike. Lan gi aruba phiba masina maram oiduna Ukraine gi sarkar na Russia da lam khara pithoktuna ingthaba puraknaba agreement ama sign tawnagadabani haina nongsup laibak singi politician kharana thajariba du aranba wafam ni haina Kulebana haike. Industrial city Severodonetsk Russia na akanbe attack satharakle thangnaba khungang paisinkhre. Landarakliba Russian forcinga chayol kayagi akanba lanfamgi mayol oiragliba nongpok thangba industrial city Severodonetsk hek thangnaba khungang ama Russia gi khutta takhre haina ngarang Ukraine na phongdokhre ibak thibadi ritiokine aikoina makhata na paidre yeknaba na makhoigi reserve sing semgatpa makhata na chathari haina Luhansk regional governor Sergei Gaide na social media thokpa statement amada haike. Lan mamangda miyoi lising ama rom lairamba khungang adu Russia na lauksin kiba se Moscow gi army na kanba Ukraine gi athingba mayok nariba Severodonetsk gi akoibada khwaidagi anobane Russia gi troops singna February da landaba hokiba duda Ukraine gi konung gi akoiba mafam singdagi makhoibu takthorokraba matung makhoi gi military gi maruoiba midyangpham oiragliba nongpok thangba Donbas region da makhoi gi troops sing tapna manglom da sangsilakre micham sa kaya sangjapam lawduna lairi haiba mafam Severodonetsk ki azot chemical plant aduda Russia gi forcing na leptana cell kapsilakli haina Luhansk governor aduna haike. Maraksida city administration adugi makok Alexander Stryuk na city adugi residential area ayamba Moscow gi army na paikhre haina ningthokaba numita Ukrainian television da haike. City mapum adugi matangda ikhoina haiba tarbadi aikhoi gi armed forcing na ahum thokpagi sarukta amadagi hena paire lemhauba sing aduna hairiba ahum thokpagi ani Russian sing na paikhre haina mahak na haike. Pung kun mari subna hojik lambi sing da khut thongna re Ukraine gi troops sing gi mathakta chang nai na cell kapsilakle city adu da thomjilakna ba aikhoi gi lanmi sing bu takthokna ba Russia na lan asi da manpower hena thajilakni haina city administration adu gi makok adu na haike. Severodonetsk Lisi chance ka samnahaliba turel adugi mathakta aroiba thong adu thugai khrabagi tungda
सिटी अदुदगी मी लौथोकलकपा हाइबसे नुमित कयानिरोम ओइथोकनिंगाई लेखिरोय यूक्रेन द रशिया न लंदाबा दुगी मतंगदा नोंगसुप लाइबाकसिंग न मॉस्को दगे fuel importing sanction तौख्रबसु चाइना न रशिया दगे oil importing दे मे थादा चादा यांखै मंगा यौना वांखतख्रे हाइना कस्टम डाटा द निंथौकाबा नुमित उठख्रे मॉस्को गी लान अदु कंडेम तौ हाइबदा बीजिंग न याखिदबगा लोइनना मालेम गी अनिसुब ख्वाइदगी चाउबा इकोनॉमी असिना सऊदी अरेबिया दगे मखोइगी थाउ लौबा अदु दगे यामना हेना हौखिबा थादा रशिया दगे oil ton million 8.421 रोम इंपोर्ट तौखिन चाइना की प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हौखिबा चयोलदा व्लादिमीर पुतिन द रशिया गे सोवरेंटी अमसुंग सिक्योरिटी द चाइना की सौगत पथाजब पीखी अमसुंग वेस्टर्न सैंक्शन सिंग अमसुंग कीप त खुसु खुलाई सिंग योनसिनबा यानिंगदबा फोंगदोक्तुना मॉस्को गुइदमा डिप्लोमेटिक कोबर पी हाइनसु बीजिंग बु माराल सिनरे यूक्रेन की ऑर्फन सिंग मतेंग पांगनबा रशियन जर्नलिस्ट मुरातोव नमहा के नोबेल पीस प्राइज ऑक्शन लाउख्रे रशिया न यूक्रेन द लंदारिबसिना मरम ओइरगा हौखिबा मार्च था द फोंगबा लेपख्रबा इंडिपेंडेंस रशियन न्यूज़पेपर नोवाया गेजेट तगे पब्लिशर अमसुंग एडिटर इन चीफ ओइरिबा दामित्री मुरादोव न हौखिबा चही 2021 गे अक्टोबर दा फंखिबा महाके गोल्ड मेडल अदु यूक्रेन की ऑर्फन सिंग द मतेंग पांगनबा ऑक्शन तौख्रे रशियन जर्नलिस्ट असिगी वाखलोन दे महाकी प्राइस अदु ऑक्शन तौरगा सेरेटी द केस एवार्ड ओइना $5 लाख डोनेट तौनबने मुरातोव न इंटरव्यू अमदा फोंदोखिबदा यूक्रेन द सथरिबा कॉन्फ्लिक्ट असिना मरम ओइरगा मामा मापा लैखिद्रबा अंगांसिंग अदुगिदमक महाकना यामना लुमना लौवे रशिया की मथक्ता इंटरनेशनल सैंक्शन कया अमा थमख्रबसु ह्यूमैनिटेरियन एड हिदाक लांगथक अमदे बोन मेरो ट्रांसप्लांट चिंगबगिदमक्ता दे अथिंगबा दुदा याउदे मथौ तारिबसिंग अदुदा यहोनना बहोतनै मुरातोव न महाकी प्राइस अदु योनबदा फंगलकपा सेनफम अदु यूनिसेफ की खुथांगदा खुसिनखिगदबनै मुरातोव के न्यूज़पेपर असी हौखिबा चही 2014 द रशिया न लौशिनखिबा क्रीमिया द पब्लिश तौरंबने क्रीमिया की मथक रशिया न सथगिबा इन्वेंशन अदुना मरम ओइरगा यूक्रेनियन मिलियन मंगा की मयादा मखोइगे सेफ्टी की दमक तोंगान तोंगान बलैबाकसिंग द लांजेनख्रबने क्रीमिया असी रशिया न लौशिनख्रबा मतुंग द महाके न्यूज़पेपर द थबक तौरंबा मियोइ मरी याउना जर्नलिस्ट कया अमा हातख्रे महाक मसामकसु हौजिक वेस्टर्न यूरोप त लैरि हाइरे ताइवान गा उंखनब सैरक्ता चाइना ना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर चांगयंग तौख्रे ताइवान गा उंखनब सैरक्ता चाइना ना इंटरसेप्टर मिसाइल अमा माइ पाकना चांगयंग तौख्रे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोकले नोंमाइजिंग नुमिता चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री की माइकेतगी लाउथोकिबा वाफम अमदा इंडिया का ngमखै परिंगदा येनब लैरिबा अमदे ताइवान गा उंखनबगी थवोंगसिंग हेंगलगलिबासिना चाइना ना मखोइगी लानगी खुसुखुलाइसिंग मॉडर्नाइज तौनबा होनरिबने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM चांगयंग पांगथोखिबगी अकुप्पा वारोल सिंगदे फोंदोकलखिदे ABM असी मिसाइल अटैक चथरकपदगी इंटरसेप्ट तौनबनी हाइरे चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री की माइकेतगी मखाताना हाइखिबदा ग्राउंड बेस मिड कोर्स एंटी मिसाइल इंटरसेप्ट टेक्नोलॉजी टेस्ट असी लैबाक असिगी टेरिटोरी की मनुंग चना पांगथोखिबने नुमिदांग की मतमदा चांगयंग अदु पांगथोखे अमदि टेस्ट पांगथोखिबा अदुगी थमखिबा पांदम अदु चपचाना फंगबा ngamdre चाइना ना चांगयंग पांगथोकलिबा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल चांगयंग पांगथोकलिबा सि लैबाक असि ngakthoksanabagidamaktane masina kanagumba laibak amatada landa sinbagi wafam karisu leite चाइना ना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट पांगथोखिबा सि मसी थारगा तरुगलक सुख्रे मिलिटरी एक्सपर्ट सोंगजोंगपिंग ना फोंदोखिबदा चाइना ना मिड कोर्स ABM सिस्टम असिदा मरुओइना पुंगिंग सिंगसिल्ली हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरी।